Şpakerge körünü verdim. Bir talay deri jasıp berdi. Poliklinikaga, больницага barıp aluğa vaqtım yok. Ne kılsam bolady endi? Şpakerge barıp keldim. Maga bir talay ukol jasıp berdi. Endi onu kalay alsam eken, kimge aytsam eken? Dilbar деген медсестрама айтсам, ол қолым бос емес деді. Енді маған келіп салатын адам керек болып тұрды. Ой, bu vaqtam keç болып кетті. Şpakerjam ukol dәрілер жазып беріп еді. Алатын вақтам болды. Vaqtam keç болып кетті. Енді не қылсам екен? Енді маған осы уақытта кім ukol салады екен? Onlayn hemşire, biz beni ile emalı. Onlayn hemşire dasturun Play Market, App Store'dan o'zingizga yuklab oling.